ubundi ushaka urupfu asoma impyisi. Abanya-Ukraine barishutse bikomeye cyane kuko bafashwa na boss mukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na NATO muri rusange, kuko bafite intwaro zigezweho zaturutse mu burengerazuba zirimo nk'indege z'intambara zitwa F-16. Bibwiye ko bakomeye maze bakina n'impyisi batangira kuyikirigita barenzaho banayikora mu kanwa. Binjiye mu gihugu cy'Uburusiya bafata uduce tumwe na tumwe tw'iki gihugu ahitwa Kursk barahagenzura ndetse bahita banahirukana abaturage bose bari bahatuye. Iyi ntambara yari igeze ku rwego uwo ari we wese atari yarigeze atekereza na rimwe ko rwageraho. Bamwe muti Uburusiya twese twubaha bugezaho gukubitwa na Ukraine. Ibinyamakuru nabyo biti Uburusiya buri guhondagurwa na Ukraine. None Perezida Putin yatinye kwaka ubufasha kuko igihugu nka kiriya cy'igihangange cyatse ubufasha cyaba gisebye mu maso ya buri wese. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani muri 2024, Perezida Putin yongeye kwibutsa abanya-Ukraine ndetse n'inshuti zabo zose zirimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko Uburusiya ari inyamaswa y'inkazi kandi idakinishwa. Yagabye ibitero karabutaka by'amamisire ndetse n'amadrone y'ubwiyahuzi abarirwa mu magana mu duce turenga 15 twa Ukraine, yewe no mu murwa mukuru Kiev n'indi mijyi ikomeye hose yise kuyiza imisire. Ntago byarangiriye aho, ahubwo no ku munsi wakurikiyeho tariki 27 Ukraine yakomeje kugabwaho ibitero by'amadrone ndetse na za misire z'Abarusiya. Putin yaburiye abanyamerika bari muri Ukraine ko bari gukina n'umuriro kandi utwika ugakongora. Что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Ubundi buri muntu wese wamaze gusobanukirwa neza ibijyanye n'ubuhangange bwa gisirikare agomba gutinya igihugu cy'Uburusiya. Esibye ko kiyoborwa n'umugabo w'igihangange utinyitse kandi ufata imyanzuro ikarishye. Uburusiya nicyo gihugu cya mbere gifite intwaro nyinshi za kirimbuzi kurenza ibindi byose. Ubyumve neza ko ubu mu bubiko bw'intwaro n'ibisasu by'Abarusiya harunzemo ibisasu kirimbuzi bigera ku 5500. Amwe mu magambo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya aherutse kuvuga agatera ubwoba isi yose kugeza no ku bategetsi b'ibihugu cyane cyane bibarizwa mu muryango wa OTAN. Ni mu gihe gishize ubwo avugaga ko yiteguye gukoresha intwaro za kirimbuzi mu gihe cyose ubutaka yobora buri mu kaga ko kugabwaho ibitero. Ubyumve neza ko ubu intwaro hafi ya zose Abarusiya bari gukoresha bahangana na Ukraine nizifite ububasha bwo kuba zarasiba ibisasu bya kirimbuzi kandi igihe cyari cyo cyose. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Putin could use a tactical nuclear weapon. Russia is already in a position to destroy the world several times over. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. Ibiri kuba uyu munsi birimo nuko Ukraine yatatse Uburusiya ikanagenzura tumwe mu duce tw'iki gihugu. Ni kimwe mu bintu bya mbere bikomeza gusunikira Vladimir Putin gukoresha intwaro za kirimbuzi. Ndetse kugeza ubu igihugu cy'Uburusiya nicyo cya mbere gifite ibisasu biremereye kandi bitinyitse kurenza ibindi byose byabayeho mu mateka yose y'ibiturika byakozwe n'umwana w'umuntu. Abarusiya bafite ibisasu bifite ubukana bukarishye ku buryo nta kindi gihugu na kimwe kigeze kigerageza gukora ibi bisasu. Kimwe muri byo ni nk'icyitwa Tsar Bomba. Ikibundi bacyita umwami w'abami b'ibiturika byose byigeze bikorwa. Cyabije abanyamerika n'inshuti zabo zose zishya ubwoba kuko bamaze kubona neza ko iki gisasu cyashyira iherezo ku buzima bwabo. Gusa nawe ugomba kugira ubwoba bw'iki gisasu kubera ko aho kizarasirwa hose ingaruka zacyo zizagusanga hari iyo utuye. Nubwo utazaba umeze neza nk'wari uri aho cyarashwe, gusa hari amahirwe menshi cyane yuko aho uzaba uri hose uzasogongera ku bubi n'ubuhangange bw'iki gisasu nikiramuka kirashwe, kandi bibyo rwose ntago bizatinda. Wakwibaza utese igisasu buri wese utuye ku isi afite gutinya, ubundi gifite ubukana bungana iki? Cyakozwe ryari? Ninde wagikoze? Ni na ngombwa cyane rwose kwibaza umubare w'ibi bisasu nk'ibi byabimaze gukorwa kugeza ubu. Mu gusobanukirwa ibyo byose rero, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze.
gusobanukirwa neza ubukana n'ubuhangange bw'igisasu cy'Abarusiya cyitwa Tsar Bomba cyangwa se umwami w'abami b'ibiturika byasaba gusubira inyuma mu ntambara y'ubutita, ubwo abasoviyete bayoborwaga n'umugabo w'umurakare wakoraga buri kimwe cyose ngo abe umuperezida uyobora igihugu kibanza imbere y'ibindi mu kugira ibisasu by'ubukana budasanzwe. Bwana Nikita Khrushchev ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 mu 1961 uyu mugabo yatunze agatoki Abanyamerika abereka neza ko bari gukina n'inyamaswa y'inkazi batazi. Icyo gihe yakoze ibidasanzwe bitazigera byibagirana mu mateka y'isi dutuye, nibwo baturikije iki gisasu bwa mbere mu mateka, bereka isi yose ubukana bw'igisasu kidasanzwe cyakozwe n'Umurusiya ndetse bizeye neza ko cyapfukamisha abanzi babo bose. Kuri uwo munsi indege ya gisirikare yo mu bwoko bwa Tu-95 V-bomba yahagurutse ku kibuga cy'indege cyitwa Orenia kure cyane mu majyaruguru y'Uburusiya. Gusa mbere yo guhaguruka yabanje gusigwa irangi ry'umweru dede kugira ngo rigabanye imirasire yari guterwa n'iturika ry'icyo gisasu cya Tsar Bomba. Bari bagiye guturikiriza ku kirwa cyitwa Novaya Zamaria giherereye mu nyanja ya Barents Sea. Ni ikirwa kidatuwe n'umuntu n'umwe ndetse n'abatuye hafi y'iki kirwa bose ni bake cyane kandi nabwo baratatanye. Iyi ndege yabanje kunyuzwaho bari basanzwe bageragereza ibisasu byabo bifite ubukana bwo ku rwego rwo hejuru, iri kugendera ku butumburuke bwa metero zisaga 10,360. Iyi ndege yari igiye guturitsa iki gisasu, inyuma yayo yari ikurikiwe n'indi ndege y'intambara yitwa Tu-16 ngo ifate amashusho y'ibiraza kuba byose, by'umwihariko iturika ridasanzwe ryari rigiye kuba rikanganye mu mateka yose y'iyi si. Ibaze ko iki gisasu cyari cyambitswe umutaka kugira ngo kize kumanuka gahoro gahoro maze kize guturika abari mu ndege bamaze guhunga bakuyemo akabo karenge. Gusa nubwo byari bimeze gutyo, kuri aba bapilote amahirwe yabo yo kurokoka iri turika yari 50%, ndetse rwose bari bamaze no kwiyakira ko ubuzima bwabo buri buze gushyirwaho iherezo n'iki gisasu. Abageze aho bagombaga kugiturikiriza bafunguye aho cyari kibitse maze kiva mu ndege kimanuka cyerekeza ku butaka. Isaa 5:32 z'igitondo ku isaha y'i Moscow mu Burusiya nibwo iki gisasu cyaturitse. Iturika ku murambaro w'ibirometero 8 byose. Iri turika ryari rifite ingufu zingana na kilotone 57,000. Imirasire yazamuye mu kirere n'igisasu byagaragariye abari bibereye mu birometero bibarirwa mu bihumbi uturutse aho cyari cyaturikiye. Ubyumve neza ko mu birometero 55 byose uturutse aho cyari cyaturikiye mu giturage cyitwa Sovereign, amazu yose yari ahubatse yisenuye ku butaka, agace kose gahinduka umuyonga. Ahandi mu birometero bisaga 1000 inzu zaratigise bidasanzwe, amadirishya araturagurika, zimwe na zimwe ibikuta birasenyuka. Ubyumve neza ko iki gisasu kitigeze kinagera ku butaka kuko cyari kwangiza byinshi cyane kandi kigatera ingaruka z'igihe kirekire. Bari bagikoze ku buryo rero kigomba guturikira mu birometero 4 byose uturutse ku butaka mu kwirinda za ngaruka zose maze kuvuga. Nubwo cyaturikiye kure cyane, ubutaka bwari munsi yaho cyaturikiye bwarahiye buratura kugeza nubwo amabuye n'ibitare byari bihari byose byabaye ivu. Muri ubwo bushyuhe butari bwarigeze bubaho na mbere, umuriro uvanze n'imicanga byatewe n'iri turika rikomeye byazamuye mu kirere mpaka ku butumburuke bugera ku birometero 65. Byumve neza ko amajwi y'iri turika azengurutse uyu mubumbe inshuro zigera kuri 3 zose mu buryo bumeze nka nyiramubande. Iri turika ry'igisasu cya Tsar Bomba ryateje umuriro wari gutwika ukababura uruhu rw'abantu cyangwa inyamaswa bari mu birometero bisaga 100 uturutse aho cyari cyaturikiye. Iki gisasu Tsar Bomba ntikigeze gisatira ubutaka, ariko cyatigishije uyu mubumbe mu mutingito uteye ubwoba watewe n'iri turika. Umupilote wari utwaye indege yafashe amashusho yose ari nayo uri kumubona muri iki cyegeranyo, umva uko yabisobanuye. The clouds beneath the aircraft and in the distance were lit up by the powerful flash. The sea of light spread under the hatch and even clouds began to glow and became transparent. Ati igihu cyahise kizamuka munsi y'indege tukirebera kure, cyashumitswe n'urumuri rwaka cyane munsi y'urugi rw'indege. Nabonaga ari nk'inyanja y'urumuri rwaka ubutazima, nta kindi kintu na kimwe nashoboraga kubona. N'ibicu bwabyo bindi bisanzwe byatangiye kwaka nk'urumuri. Nyuma y'indege twarimo nabonye ica mu bice bibiri by'ibihu bitandukanye, hagati yabyo aho ngaho niho nabonye umuriro nawo wakoze ishusho y'igihumyo uzamuka hejuru cyane mu kirere, wakaga nk'itanura mu isura y'umutuku nk'iy'umubumbe wa Jupiter. Ni umuriro wakomezaga n'ubundi gukura uba mwinshi usa n'ushomika isi yose. Ni ibintu bidasanzwe kubireba utanatekereza ahubwo ko byabaho. It seemed to suck the whole earth into it. Igisasu cya Tsar Bomba cyari gifite metero 8 z'uburebure ndetse n'umurambaro wa metero 2 na santimetero 60. Kikaba cyari gifite toni 27. N'uburemere bungana nk'ubw'inzovu zigera kuri 5 zose kandi zose z'ibisore.
ubyumve neza ko kubera uburyo cyari kinini kitakwiriwe mu bubiko bwa ya ndege yagiye kukigerageza bwa mbere, ahubwo bari bagihambiriye. Nawe tekereza igisasu gifite ubukana bukubye inshuro zirenga 2000 ubwo igisasu cy'abanyamerika barashe mu mujyi w'Abayapani witwa Nagasaki mu 1945. Ubukana bw'iki gisasu kandi bukubye inshuro 10 zose ibisasu ndetse n'amasasu yose yakoreshejwe mu ntambara ya kabiri. Nyamara nubwo icyo gisasu cyari gifite ubukana n'ingufu zingana gutyo, igitangaje ni uko iki gisasu cyaturikijwe cyari gifite ingufu zitageze no muri 1/2 cy'ingufu z'iki gisasu bya nyabyo, kugira ngo bize koroshya igerageza kandi ntibyangize ibintu byinshi cyane. Bivuze ko rero ibiri mu bubiko bw'Abarusiya uyu munsi bifite ingufu n'imbaraga zikubye kabiri kiriya cyaturitse. Kimwe kigiye gifite ingufu zibarirwa mu magana menshi cyane y'amamegatoni. Umwe mu bagize uruhare mu gukora iki gisasu yasobanuye neza ko iyo haza guturitswa icyanya cyo gifite ingufu zingana gutya, amajyaruguru yose y'Uburusiya aba yarabaye umuyonga. Tsar Bomba, igisasu cyahabije isi yose, cyakozwe n'abagabo batatu barimo umushakashatsi w'umusoviyeti witwa Andrei Sakharov na bagenzi be. Gusa nyuma y'icyo gihe uyu mugabo yaje kujya ashishikariza abantu kurimbura ibisasu kirimbuzi kuko azi neza ubukana n'ingufu bifite n'icyo bishoboye. Yaje no kubihererwa igihembo cya Nobel mu 1961 bwo uyu mugabo yari ari gukurikiza amategeko n'amabwiriza yahabwaga n'umuperezida w'umurakare wayoboraga Abasoviyeti Nikita Khrushchev, wakoraga buri kimwe cyose ku kiguzi icyo ari cyo cyose ngo igihugu ayoboye gitunga ibisasu byinshi kurenza ibindi ku isi hose. Undi muntu ufatwa nk'uwagize uruhare rukomeye mu gukora Tsar Bomba ni Andrei Donovtsev, umupilote wari utwaye ya ndege yagiye kurekura cya gisasu. Uyu mupilote yatwaye indege ibirometero bigera kuri 45 mbere yo kurekura iki gisasu Tsar Bomba ngo giturike. Mu gihe ari mu kirere igisasu kikimara guturika ari guhunga, ingufu z'iri turika ryahungabanyije indege yari arimo kuyigenzura biranga paka ku butumburuke bw'ikirometero kimwe gusa hafi yo kwisekura ku butaka. Nibwo Imana yakoze ibitangaza yongera kuyigenzura. Indege yayiparika neza ararokoka, nyamara ariteguye kubura ubuzima muri iri turika. Yahise azamurwa mu maranka ndetse anitwa intwari ikomeye y'Abasoviyeti. Ubundi Tsar Bomba yakozwe kugira ngo izatere ubwoba Abanyamerika, ibahabure ndetse batinye ubuhanga bw'Abarusiya mu gukora ibiturika bidasanzwe. Mbere y'intambara y'ubutita mu 1947 n'ubundi ibisasu kirimbuzi byari byaratangiye gukoreshwa. Abanyamerika nibo babaye abambere mu gukoresha ibi bisasu mu 1945, ari nabyo byashyize akadomo ku ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibisasu babirasha yitwa Hiroshima no mu mujyi wa Nagasaki mu Buyapani. Ngibi ibyatumye Joseph Stalin wayoboraga Abasoviyeti icyo gihe nawe atanga itegeko ryo gutangira gukora ibisasu kirimbuzi. Mu 1949 nibwo bwa mbere mu mateka y'Abasoviyeti bagerageje igisasu cyabo kirimbuzi bari baramaze kwikorera, cyahawe izina rya RD-1. Ni igisasu bageragereje ahitwa Kazakhstan uyu munsi. Nyuma y'igihe gito Abanyamerika nabo bagerageje ikindi gisasu kidasanzwe gifite ingufu n'imbaraga zo ku rwego rwo hejuru, cyahawe izina rya Mike mu 1952. Bahise banagaragaza intwari idasanzwe ya kirimbuzi yahawe izina rya Castle Bravo hari mu 1954. Rwose intambara y'ubutita ni nkaho ryari irushanwa ryo gukora ibisasu kirimbuzi ku bihugu by'ibihangange. Muri icyo gihe nibwo Perezida Nikita Khrushchev yatanze itegeko ryo gukora igisasu gifite ingufu nyinshi cyane kurenza ibindi bisasu byose byari byarigeze bikorwa niyo byakwihuriza hamwe. Nubwo igisasu cyiswe Tsar Bomba bari barateguye kucyita Ivan cyangwa se Vanya, gusa bagikoze barimo na Andrei Sakharov bahisemo kucyita The Big Bomb. Naho Perezida Nikita Khrushchev amaze kucyitegereza neza yacyise Kuzka's Mother, ijambo ry'ikirusiya risobanura isomo ritazigera ryibagirana. Abanyamerika bitegereje kado bateguriwe n'Abarusiya mu ibanga rikomeye, bacyise Joe 111. Gusa izina ry'iki kintu bya nyabyo ni Tsar Bomb cyangwa se umwami w'ibiturika. Mu 1961 ubwo bageragezaga igisasu cya mbere giteye ubwoba kurenza ibindi byose ku Burusiya byari itangiriro, kuko nyuma y'ukwezi kumwe gusa bagerageje Tsar Bomba, Perezida Nikita Khrushchev yatanze itegeko ryo gukora izindi bombe nyinshi cyane zifite ingufu zo ku rwego rwo hejuru. Mu 1962 hashize umwaka umwe gusa bakoze Tsar Bomba, bari bamaze kugira ibisasu by'ubu bwoko bisaga 79 byose. Gusa ariko muri icyo gihe n'Abanyamerika nabo bahuze cyane, bahugiye mu gukora ibisasu kirimbuzi bidasanzwe. 7 miles into the
nyuma y'imyaka ibiri Tsar Bomba iturikijwe mu 1963 Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwami bw'Abongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet basinyanye amasezerano bise The Partial Nuclear Test Ban Treaty, yari agamije guhagarika igerageza ry'ibisasu kirimbuzi mu kirere cyangwa munsi y'amazi. Gusa ariko nanone ntago bombi byabahagaritse gukora ibisasu kirimbuzi ndetse bakabigerageza. Kuva mu 1949 kugeza mu 1990 Abarusiya bagerageje ibisasu kirimbuzi 715, naho Abanyamerika bari bamaze kugerageza ibisasu kirimbuzi 969. Muri icyo gihe cyose Abarusiya bakoreshaga ubutaka bwabo bwite mu kugerageza bino bisasu, nyamara Abanyamerika bo babiturikirizaga ku butaka bw'abandi. Nyuma y'igihe kinini bakora, bagerageza ndetse banaturitsa, Abarusiya bagerageje bwa nyuma ibisasu nk'ibi bya kirimbuzi mu 1990, ku Banyamerika ho ni mu 1992. Kuva intambara y'ubutita yarangira, umubare w'ibisasu kirimbuzi umaze kugabanuka ndetse cyane rwose. Nk'ubu mu 1986 ku isi hose habarizwaga ibisasu kirimbuzi 7,300, ariko mu igenzura ryakozwe muri 2022 ejo bundi habonetse ibisasu kirimbuzi 12,705 byonyine gusa. Ariko umubare w'ibihugu bifite ibi bisasu nanone twavuga ko ari munini, ni ibihugu bigera ku 9 byose. 90% by'ibisasu bya kirimbuzi byose bihari uyu munsi ni iby'Abarusiya ndetse n'Abanyamerika, aho umwe muri bo agiye afite ibi bisasu birenga 5,000, ariko nanone byibura umubare wabyo uri kurushaho kugabanuka. Uburusiya buheruka kugaragaza amashusho y'ibisasu kirimbuzi binini kandi bihambaye muri 2020, ubwo bizizaga isabukuru y'imyaka 75 bari bamaze bakora ibisasu bifite ubukana n'ingufu zidasanzwe. Abenshi bakomeje kwibaza inshuro nyinshi nimba igisasu nka Tsar Bomba uyu munsi Uburusiya bwagikoresha. Kubera ubunini bwacyo rero ndetse n'uburemere gifite, iki gisasu Tsar Bomba ntabwo cyatwarwa n'indege iyo ari yo yose, nizakibasha nabwo kandi biragoye ko zafata igipimo cya nyacyo cyaho bifuza guturitsa. Nanone ariko ibihugu biteye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abarusiya batangiye kujya bashyira ubukana bw'ibisasu kirimbuzi muri za misile zidasanzwe zitwa ballistic, zimwe zambukiranya imigabane zikaraswa n'indege z'intambara cyangwa amato y'intambara agendera munsi y'inyanja. Ubu hashize imyaka irenga 30 yose intambara y'ubutita irangiye, Abarusiya n'Abanyamerika bongeye guhagararana barebana mu ihangana rikomeye mu biturika n'ibisasu by'amadrone bari kuvunderezanya muri Ukraine, kandi bombi bafite intwaro ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi, ndetse uyu munsi hari amahirwe menshi cyane rwose yo ko ibisasu byakoreshwa. Ese wowe ubwawe ubona iby'aba bagabo bizarangira bite ko? Igitekerezo cyawe n'uburyo wakiriye ino video urabidusangiza unyuze muri comment. Ibiganiro nk'ibi kandi ushobora no kubikurikirana mu mashusho magufi cyane unyuze ku rubuga rwa TikTok ni Aime Christian 01. Kandi nimba ari ubwa mbere rugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, nawe ubutaha.